Tema glutena sve više zanima roditelje beba, posebice oni koji se s nedoumicama susreću u razdoblju uvođenja dohrane. Njih će vam pokušati razjasniti stručnjak iz sljedeće priče. Gluten je jedan složeni, kompleksni protein. Zapravo je to prolamin koji nalazimo u žitaricama kao što su pšenica, ječam, zob, raž. On ima jedno svojstvo netopljivosti u vodi, vrlo je elastičan, ljepljiv je pa se često koristi u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, a kako je pšenica najčešće zastupljena upravo u proizvodnji različitih pekarskih proizvoda, tako i gluten najčešće možemo u takvim proizvodima pronaći. Zadnjih godina došlo je do pojačanog interesa vezano na sam gluten. Ljudi se sve više informiraju o zdravom načinu prehrane, o utjecaju pojedinih komponenti hrane na ljudsko zdravlje, pa je tako i sam gluten došao u fokus. Počeo je interes i za pridržavanje određenih bezglutenskih dijeta, što može biti i opravdano, ali i neopravdano onda kada nemamo dijagnosticiranu neku autoimunu bolest poput celijakije ili određenih intolerancija, dermatitisa i sl. Gluten može štetno utjecati na organizam djece u slučaju da postoji dijagnosticirana autoimuna bolest, u slučaju kada postoji celijakija, kada je ona prisutna u obitelji pa možemo eventualno posumnjati na štetno djelovanje glutena. Jednako tako ako se dokaže nekakva alergijska reakcija na proteine pšenice ili se pojavi određeni dermatitis ili intolerancija. Inače za djecu sam gluten koji je i došao na loš glas sam po sebi nije štetan ukoliko ne postoji dijagnosticirana bolest. Međutim, prilikom uvođenja žitarica sa glutenom trebamo biti upravo oprezni da bismo dali prostora i vremena da vidimo zapravo kako dijete reagira prvenstveno na bezglutenske žitarice i onda polagano uvoditi žitarice sa glutenom. Ukoliko dijete pokaže reakciju na gluten, dijete može biti razdražljivo, naduto je. Ono što je svakako evidentno kroz neki period je da dijete ne dobiva adekvatno na tjelesnoj masi, često ima vrlo slabu mišićnu masu, napuhan trbuščić, znači česte vjetrove. Dakle, primjećuje se jedan evidentan zastoj u rastu i razvoju djeteta, budući da u slučaju da se radi o celijakiji dolazi do mehaničkog oštećenja tankog crijeva, znači dolazi do oštećenja crijevnih resica, čime se remeti apsorpcija svih nutrijenata i vitamina i minerala, zapravo takvo crijevo postaje propusno i dijete ne dobiva sve što mu je potrebno za rast i razvoj. Djeca prvenstveno u početku dohrane koja se obično uvodi između 4. i 6. mjeseca djetetovog života, bolje u početku svakako podnašaju namirnice koje ne sadrže gluten. Dakle, to će biti različite žitne kašice od primjerice riže, od kukuruza, možda nekakvih heljde, kvinoje, pseudo žitarica koje ne sadrže gluten i to će svakako biti prednost, da će se na taj način dati dovoljno prostora da se vidi kako dijete reagira na proteine žitarica i da se odgode možda nekakve alergijske reakcije ili intolerancije. Kada smo sigurni da dijete dobro podnosi bezglutenske žitarice, tada od nekakvog navršenog 7. mjeseca djetetovog života možemo polagano početi uvoditi i žitne kašice koje sadrže gluten, primjerice kašice na bazi pšenice, znači uz one koje smo već uveli, recimo rižu, kukuruz, heljdu, kvinoju i slično, i pratiti naravno kako se dijete osjeća, kako napreduje u rastu razvoju, pratiti da li postoji pojava bilo kakvog dermatitisa, nadutosti, bilo kakva reakcija koja bi nas uputila da se trebamo obratiti stručnjaku i vidjeti da li se možda radi o intoleranciji ili celijakiji. S obzirom na osjetljiv probavni sustav beba, potrebno je oprezno uvoditi žitarice u prehranu. Prema kalendaru dohrane preporučljivo je iz skupine žitarica prednost dati kukuruzu i riži. Birajte žitne kašice koje su jednostavan, brz, nutritivno bogat i siguran obrok. Omogućit će siguran postepen prelazak na krutu hranu bez neugodnih probavnih smetnji za vašeg mališana.